Good morning children. Welcome to Odia class. Today we will study Patho 11 or lesson 11 O-Karo. This is the symbol of O-Karo. When we add this O-Karo with Vyanjana Varna, we pronounce like Kore, ओकार को, खोरे ओकार खो, गोरे ओकार गो, घोरे ओकार घो, etc. So children, you read this lesson as I read. गोलाप, गोरे ओकार गो, लरे आकार ला, प गोलाप, घोरे ओकार घो, डरे आकार डा, घोड़ा, चोरे ओकार चो, र चोर, जोरे ओकार जो, र जोर, छोरे ओकार छो, ट छोट, झोरे ओकार झो, ट झोट. Like this you read these words घोड़ा, तोटा, मोटा, पोड़ा, भोक, रोग, भोग, जोग, गोदाम, बोताम, दोकान, पोटल, निरोग, लोचन, गोचर, गोबर, समबार, सहोदर, काठो जड़ी, घोड़ा गाड़ी. गोरु खाउअछि कोमल घास, गोपी जेना चाषी करुछि चाष, धोरे बाइया धो, मोटा गदी उपरे शो, आसीछि रे आसीछि, रज बेळ आसीछि, रोजो दोली खेलिबा, पोड़ो पिठा खाइबा, तोटा माळे बुलिबा, केते कोली तोलिबा, कोमल मधुर वचन, कही तोषिब जन मन. So children, you read this lesson 2 times and practice. Thank you.